kabisa igituma ntumirwa buri mwaka apana buri mwaka buri amezi kuko nari mu kwa kabiri hano ubu ni kwa kangahe kwa gatandatu amezi ane n'ayandi amezi ane nzogaruka uko nyene i Burundi imbere ukayo mu kwa gatanu ejo bundi ngiye kugarukayo mu kwindwi asante mu kwindwi ndasubirayo mu Birigi nariyo mu mwaka wese ndasubiyeyo kandi muri Canada nariyo mu mwaka wese n'undi mwaka wese ndasubiyeyo kandi hanyuma atari South Africa gusa handi je ndagenda neza kabisa atari South Africa kubera iki South Africa bo murabizi ivyo ari byo kwitariki 14 z'ukwa kabiri wari i Kigali muri Kigali University mu gitaramo cya Iva Muziki navuga ngo abana bawe banambikanye impeta bareba ariko abanyarwanda bari bahari n'abagukunda bavuga ko batakubonye bihagije noneho niba hari abacikanwa bapanga kuza aho ugiye gukorera urabizeza umwanya ungana iki kugira ngo bakuryoherwe amasaha 2 kuri stage kuri stage non stop live music hanyuma wewe ndakubaza mu Rwanda arabonye ngora playback mu Burundi maze ko ngora playback muri Kenya maze gukora playback no mu ijuru sinzokora playback hanyuma ubushize mu kwa kabiri bw'uheruka watubwiye ko ina masamba mugiye kwana album igeze he sasa ikibazo ubundi mu Rwanda bagiye kumbwira ngo ari mu Bufaransa avuga mu Bufaransa je canjayo ubushize mwabaza ko ari bugusanga muri Kenya turabaye indaya zibarabara baya umwese aguma yiruka aja kurondera mu buzima ubundi afise ama contact yiwe carnet d'adresse umumwe wese iruzuye urumva biragoye kugira ngo dushobore guhuzwa hamwe wibaza ko na Marina nawe tutabipanze twarabipanze na Marina ndibirakunda uyambare ngo yamutumiye mu giteramo n'umugabo wiwe mbo tusaba Imana baze bumvikanye ntibashwanire ngaho kubera urukundo unuva ngo gomaze kuba kwinshi cyane ariko muri babatu bo murakunda guteranya ni gake cyane ibyamamare bihishura amabanga agendanye n'ubuzima bwabo mu minsi bikishize nabwo ko ari koresha ku mbuga nkoranyambaga muri BBC uravuga uti njaka kanya mfite imvyaro 8 kandi biologikema 8 hanyuma nongereza uwundi wo kwa docteur ça fait 9 hanyuma urumva ariko mwifura ni Nyarwanda kurera biragoye ariko jewe kujya navugira mu itangazamakuru mfise abana 80 nuko utaje bivuga je ndavya ama SMS ndonga abambwira ati umwana ngo arabuza amata 80 ikibazo cya nyuma hari bamwe mu bahanzi ba hano mu Rwanda nka batanu watubwira wadusangiza tuzi ko wowe ntago ujya uripfana iryo ufite urarivuga tubwira abahanzi batanu byibuze ubona bikitegereza ariko ndahita neza akanyuma je nitegereza ko uvuga aba bana bande erega ingoko yari umuswi ukayibona yari sake ni wivuge ko yigeze ku umuswi je nari umukamarambaka mumita kamarambaka umujaji wa Guma Guma yego yaha umucamanza bari inzoya icyo gihe hanyuma amasaki 5 meza uri kubona amasaki rero ariko araza hariyo Brice hariyo The Ben hariyo n'abaraperi niwe muraperi mu Rwanda muraperi mu Rwanda je nari mu kamarambaka jije Riderman ndianciyeko Riderman ndianciyeko Fireman ndianciyeko nande kandi waundi umufuzi gutya wa rap yitwa uyo Bulldog ni muki no mupfuzi kugira turakure kure wenda akazuba ndabona katanoroshye hari ibintu bimaze iminsi mu Rwanda nabyita nk'umwuka w'ihiganwa ryo kuwa mbere ryo kuwa nyuma by'umwihariko hagati y'abahanzi Bruce ndetse na The Ben nk'umwe mu barejande dufite mu muziki w'akarere ndavuga umuziki wa East Africa muri rusange ni nde muri aba babiri bose babanyemano barakomeye nabyita bafututse ubona tumwise umwami mu Kinyarwanda nta kibazo karonda kuba mu vy'imiziki kiri umwe wese aza mu gihe ciwe agakwega generation yiwe urubyiruko bijya bivuga urubyiruko agakwega urubyiruko rumukunda agakurana rero uraza uza kubimenyera biroroshe hagati y'abangahe bakigukurikira
kuko ubu buzima turimo hari abantu bashika mu buzima runaka bagaca bavuga ngo barakijijwe babaye abapasiteri umubajije ukunda imiziki yarahinduye yibaza ko akigukunda wewe akiri mu byaha uravyumva rero umuntu amenya amaze kugera ku myaka runaka agaca avuga ati reka mpindukire inyuma ndaba bakiri inyuma yanjye abo babiri Bruce Melody na The Ben ninde ubona twahereza iryo kamba nk'umurejande ukavuga uti nta gipfuye jewe reka ronda icyo kibazo kiroroshe ndakikwishura ntajya aripfana reka ronda rivuge kabisa haleluya usomye bibiliya hariyo Matayo mutagatifu yitwa mutagatifu hakaba na Yohana mutagatifu bisigura iki bose n'abatagatifu urakoze cyane Chico Reka kuchukua TV unachoka kuna sana unachoka kuna sana unachoka sana kusema mpaka vitu vingi sana kusema unachoka kuna sana unachoka kuna sana unachoka sana kusema mpaka vitu vingi sana kusema Subscribe, like, comment, and share. Let's go.